Re a lotšha tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Now we don't know what has happened. How we ended up here, we were going with checking all the cameras all the way. The last camera where we saw the vehicle is a camera that is at the Braakfontein interchange. Mokomišenare wa maphodisa Fani Masemola o kgonthišitše gore ditopo tša maphodisa a mararo ao a bego a timeletše di hweditšwe nokeng ya Henops ka Centurion. When you look at the wound, it will have the features that shows that there was active bleeding that was taking place at the time. Hence the bruises and those abrasions that were described. Tlatse tshekong ya molato wa polao ya Lebuane Madadaze e re motho wa setlhabelo o bethilwe le go gobatšwa ditho tša ka gare pele a neela moya. Mekgatlo ya dipolotiki sa thulana ka ditlhogo pušetšong morago ya dingangišano ka ga go fetišwa ga polelo ya kabo ya ditekanetšo go komiti ya palamente mererong ya matlotlo. Dipapading bontwa dumela Arsenal le Paris Saint-Germain di itukišetša papadi ya leeto la mathomo la ska makgaolakgang a UEFA Champions League bošegong bjo re lefatše le tše dingwe. Re a lotšha nako ya go lesolela ditaba ke yona ye nna ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Tene. Go tiišeditše gore ditopo tša maphodisa a mararo ao a timeletšego di gare ga tše hlano tšeo di ntšhitšwego ka nokeng ya Henops ka Centurion. Mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa General Fani Masemola o kgonthišitše gore maphodisa ao a hlaotšwe ntle le kgonono. Maphodisa ao a sale a timelela ka Laboraro la go feta go sa le bjalo setopo sa bone seo e lego sa monna yo a sa amanego felo le ba bararo se hweditšwe ka sethokgeng sa kgauswi le fao ba malapa ba kgobokane ka bolota bahu ba tshwane go hlaola baratiwa ba bona fao morago ba lebilego lefelong la tiragalo fao bana ba bo bona ba feletšego gona go utullwa ga ditopo tše go latela mophuruputšo wa maphodisa ao a mararo a timeletšego ka Laboraro a le tseleng go tšwa Bloemfontein go ya Limpopo. Masemola o boletše le setšhaba nakong e kopana ya go feta. At this stage, it doesn't look like there's any link amongst the three. The other body decomposed, I understand, was found, yes, also in the river up the stream towards the golf course. And the other body of our groundsman was found far down the river. We don't think that vehicle went here, went into the river here. It might have went in another point, not where we are, because the place where he went to visit his friends is more towards the other side, towards Waterkloof Air Force Base, and the member also stays in that surrounding that side. So we don't, for now, we don't see any link amongst all this. We don't want to say at this stage they have been targeted whatsoever. They were, according to what we see, they were driving on the road, and this might have been an accident, we don't know. As I said, until we see the vehicle, we investigate the vehicles. Re a lotšha le amogetšwe re gatela pele ka tšeo di rego morutiši wa peleng yo a latofatšwago ka go kata morutwana wa mengwaga e 13 ka sekolong sa tlase ka ntle ga Polokwane ka Limpopo o ganeditšwe ka beile. Molatofatšwa yo e le gore lefapha la ditaba la SABC le ka se kgone go mo atlhola go šireletša motho wa setlhabelo o monnyane o tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata ka Mankweng o lebane le ditatofatšo tša go kata le go goboša ngwana ka diphišamare tša thobalano. Morutiši o itukišeditše go kwa sephetho seo se tšerego kgatlhanong le yena o ile a tsena apere diaparo tšeo di fapanego le tšeo a bego a di apere maga a mararo ge a be a tšwelela pele ga kgorotsheko e humane gore molatofatša o paletšwe ke go tla ka mabaka ao a lekanego a go mo dumela gore a lokolwe ka peile. The applicant, in my view, has failed to discharge the honors placed on him in terms of section 60(11)(a) of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. Therefore, bail is dismissed.
Makhubelo o boletše gape gore molatofatšwa o fane ka dipolelo tšeo di sa kopanego nakong ya ge a be a dira kgopelo ya beila. At first, the applicant indicated that he quit his job in order to accommodate the victim and to avoid being in the same school with her. On the other hand, he cited the issue of him wanting to pursue his ancestral calling. Badudi ba Makotopong ba ile ba tla ka makatana mane ba amogetše ka matsogo a mabedi sephetho seo kgorotsheko e se tšerego. Re kwa re kgotsofetse since ba sa mofa beili ntho e tla bontšha le other perpetrators out there gore a bana legae for taba tše ba dirang tša bona re kwa re kgotsofetse ka mokgwa taba di tsamayang ka court e tšereng disephetho ka gona. Molato o šutišeditše go la 20 Ngwatobošego. Dingangišano ka ga go fetišwa ga polelo ya kabo ya ditekanyetšo go tla bušetšwa morago go komiti ya palamente mererong ya matlotlo e fela mekgatlo ya dipolotiki ga e kwane ka wa lehlabula ka kgatelopele baetapele ba EFF ba ikana go ganetša le go fokotšwa ga ditekanyetšo dife goba dife tša tšhireletšo ya leago le go fetola dikgwebo tša mmušo goba tša private ka mano a go fokotša ditshenyagalelo tša mmušo. ANC e ikanne go šireletša batlhoki e fela ditshenyagalelo tša mmušo di swanelwa ke go fokotšwa e le seo se ka hlolago go fošana ka noga e phela magareng ga mekgatlo e megolo ya mebedi ka gare ga pušo ya botee bja bosetšhaba. Mokgatlo wa EFF go bonagala o ya go gata tema e bohlokwa ka ga go fetišwa ga polelo ya kabo ya ditekanyetšo e mpša. Ditherišano tša mokgatlo wa ANC le DA di bile le kopano ye nngwe go latela tsebišo ye mpša ya gore tona ya matlotlo Enoch Godongwana o tla la polelo ya ditekanyetšo ka buswa. EFF e rometše dingwalwa tša yona go mokgatlo wa ANC le tona ya matlotlo e fela segolo thata mokgatlo o nyaka motšhelo wa dikgwebo o oketšwa. There's no negotiations going forward with anyone. We are going to a committee and then the law must be followed to the letter. So there is no one who's going to be seeking any favor from anyone. We outlined what we want in the budget and we have even put that down. Sent to the ANC, sent to the minister, and we have even published those things that we are talking about. Mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula o ipileditše gore mekgatlo e gate ka boya le go dumella ditherišano tša mekgatlo ka moya wa tshepo mo matšatšing a go latela. Baetapele ba ditherišano le ba mekgatlo ba tsentše dinala temeng go tšea tsela ya maleba yeo e ka se kušego ba beeletše bohloko le go šireletša dinyakwa tša bakgethi. The ANC agreed with political parties that came to the fore who did not have conditions. Okay, we agree, let VAT go. Now we've got new sources of revenue, and that is how it happened. So lenye to go to the courts wouldn't settle this. Was to basically grandstand. Lekala la balefedi ba motšhelo ka Afrika Borwa go ba SARS le ka gata tema e bohlokwa ka ga go oketša letseno le go leka go fihlelela mašeleng a wa hlokegago a ka godimo ga dibilione tše 75 e fela lekala leo le hloka go fiwa didirišwa tša maleba pele. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le romele email go news@sabc.co.za. SABC News le ntlo la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Re a lotšha kgoro ya tshokollo ya bagolegwa e netefaditše gore e fegile mohlankedi mogolo wa ditirelo tša yona ka Kimberley provinceng ya Northern Cape. Mohlankedi mogolo yoo o latofatšwa ka molato wa go kata mošomi mmogo ka yena wa mosadi mo lebakeng le ga se go hlaka gore tiragalo yeo e diragetše neng. Mokgatlo o e seng wa mmuso Kimberley o entse kgoletse go sepolesa go fuputsa nyewe se sa kgetheng kukapere kgahlano le mohlanka wa lefapha la tlhabollo ya amehang nyeweng ena. Ditaba tsa ketsahalo ena di ile tsa nyenyepeliswa dikgokahanyong tsa setšhaba mafelong a beke mme mokgatlo o tlosa lefapha ka ho sireletsa moqosuwa. We plead to our government just really to intervene and so that this process can be completed so that this woman can find healing, because we are really tired, because gender-based violence and rape are increasing. Lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa le netefaditse hore le fanyeile mohlanka wa lona nakwana nakong ya ho fuputswa ditlaleo tsena.
Lefapha le re ho hlokeha ho fihlella bonnete ba taba ditlaleong tsena. Ha ditaba di sa le mothating ona, sepolesa se re se butsinyewe. The Kimberley Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit are investigating an alleged rape case. The investigation has been finalized and the docket has been sent to the senior public prosecutor for a decision. Sepolesa se boetse se hlalosa hore ha ho motho ya seng a lletswe ke ditshepi mabapi le ditlaleho tsa peto. Thabiso Kgadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Re tšwela pele bjalo ka metla re botšiša gore na o bona bokamoso bja mmušo wa botee maemong a bosetšhaba bo le bjang morago ga dikgokagano tša magareng ga mekgatlo ka go phumulwa ga tsebišo ya tlhatlošo ya karolo ya lekgetho goba VAT. Letlakaleng la Facebook Matume Monyela o ngwadile o re ke bona mmušo wa botee bja bosetšhaba o tla šoma ka maatla le botee ka ge bjale ba lemogile gore ba lekana ka maatla. Gabriel Mapia yena o ngwadile yena o re mmušo wa botee maemong a bosetšhaba ga o re iše felo ka gore a gona kwano go dula gona le dikgogakgogano magareng ga mekgatlo yeo e lego gare e lego gona mo mmušong. Letlakaleng la X Katlego Kgaphola o re bokamoso bja mmušo wa botee go ya pele o tla šarakantšha naga ya gešo ge ba ka tšwela pele ka dikgogakgogano ga bjale ditheko di nameletše gomme di ka se theogo le go phumutšwa goba go phumulwa ga tlhatlošo ya VAT. Mpho Mokoena yena o re ga ke bone mmušo o ka beša wa tuka ke dintwa le dingangišano fela se segolo go lwela boetapele le go nyatšana. Kgoro ya dinamelwa e re beng difatanaga ba fetotše sebopego ya dikotsi tša mebileng ka mono nageng se se latela mohlalo mo botse o bonagetšego ditseleng fa go bonego palo ya tlase ya dikotsi le mahu a ditseleng tša mengwaga e meraro. Tona ya dinamelwa o boletše le babegaditaba ka Pretoria mabapi le lesolo la polokego mebileng ya Paseka. Easter 2025 had the lowest number of crashes and fatalities we have seen in the last 3 years. Crashes were reduced from 209 in 2024 to 141 in 2025, which is overall a 32.5% reduction compared to 2024. All provinces recorded decreases in crashes, except for the Eastern Cape and Mpumalanga, both of which recorded a small increase. Fatalities were reduced from 307 over the Easter weekend in 2024 to 167 in 2025, which is a 45% decrease. Badudi ba motse wa Masutle gausi le Mahikeng ka provinceng ya North West ba amogetše ka lethabo leporogo la Welisizwe leo le agilwego morago ga gore ba tlogelwe kgakanegong morago ga mafula ao a sentšego le ditsela se se tla ka morago ga gore motlatšatona wa kgoro ya mešomo le setšhaba le mananeo kgoparara Sitlhetse Kalala ga mmogo le tona ya mešomo ya setšhaba le dinamelwa Elizabeth Mukua ba neela maporogo a mabedi go badudi ba Kraaipan le Masutle. Lenaneo le la Welisizwe Rural Bridges le hlamilwe ka nepekgolo ya polokego ya badudi le go kaonafatša lephelo la bona. Programa ya go aga marogo a Welisizwe kwa metseng ke e maikaelelo a yona e leng go netefatsa fa baagi bao ba tlhasetsweng ke merwalela ba fitlhelela ditirelo. Ke itumeletse borugo thata ka gonne bana ba sekolo le ba se kgone go tla sekolong ba wela mo dithetseng kliniki e wane ka fa le sekolo se wane batho ba ko morago kwa ha ba re ba tla kliniking ba di bono ba palelwa ke go tla kliniking ka ntlha ya metsi pula nena e tshologa go sena motho a ka gatang teng. Ditirelo tsotlhe di ka kwano ga borugo sekolo le dikliniki batho ba ka go bophirima ba ne ba sa kgone go ka ya kliniking ha pula e nele le go ya toropong tota no go ba palela jaanong ka gore ke ha yana borugo botseng re lemoga gore jaanong go tokagetse. Go tlile go agiwa marogo a le 48 mo diprofenseng di le 6. The president mandated us to construct 286 bridges throughout the country in the 6 provinces, which include Northwest, Eastern Cape, Free State, Mpumalanga, Limpopo, and KwaZulu-Natal. We have built bridges and we continue to account on that. I came here
last year at the end of October because the project here was stalled. We managed to unlock those projects and we are now on implementation. Go thapilwe palo e rileng ya baagi mo projekeng eno ya go aga marogo. Sentle Inglehihi, SABC News, Masutle. Le SABC News ge ile gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go ruluma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Bagešo a re lebeleng tša maemo a boso. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fao le ka kgathago tema ba sehlopha tša ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le legae go SASA go šegofetše a e beng boroko šalang.